Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza gukurikira NCTV Rwanda. Reka nkwifurize weekend nziza muri rusange. Nyugusuhuza kandi kwifuriza ibyiza ndi Clement Ndayisenga. Reka nkugezeho iyi nkuru iri kuvugwa muri aka akanya, aho u Rwanda rwohereje ibiribwa n'imiti byo kugoboka abagizweho ingaruka n'intambara muri Gaza mu gihugu cya Palestine, aho intambara ikomeje umurego hagati y'igihugu cya Palestine ndetse n'igihugu cya Israel, by'umwihariko mu gace k'intara ya Gaza. Umuryango w'abagiraneza wo mu bwami bwa Hashemite bwa Yorodaniya cyangwa se Yorodani, Hashemite Charity Organization, watangaje ko wakiriye imfashanyo yoherejwe n'u Rwanda yo kugoboka abaturage bigaza muri Palestine bakeneye kugobokwa muri ibi bihe bibasiwe n'ibitero bya leta ya Israel. Uwo muryango wemeje ko iyo mfashanyo yaturutse mu Rwanda igizwe n'ibiribwa, amata n'imiti, bikaba byageze mu bwami bwa Hashemite bwa Yorodaniya bitwawe n'indege itwara imizigo ya sosiyete y'u Rwanda ikora ingendo zo mu kirere Rwandeya. Ubutumwa bw'uwo muryango wanyujije ku mbuga nkoranyambaga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu buragira buti: uyu munsi twakiriye indege y'imizigo yikoreye ubufasha buvuye mu gihugu cy'u Rwanda bugenewe abaturage bigaza, bugizwe n'ibikoresho by'ubuvuzi, ibiribwa n'amata. Abanyarwanda batanze ibitekerezo kuri ubwo butumwa, bashimye leta yakoze icyo gikorwa cy'ubutabazi, bashimangira ko batewe ishema n'u Rwanda nk'igihugu cyababyaye. U Rwanda rwifatanyije n'ibindi bihugu bikomeye kohereza imfashanyo zo kugoboka abaturage bari i Gaza, nyuma yaho leta ya Israel igose ako gace ka Palestine igafungirana abarenga miliyoni 2,200,000 bahatuye. Kubona amazi, ibijyanye n'amashanyarazi, ibiribwa n'imiti bikaba bikomeje kuba ikibazo cy'ingora bahizi. Ibikomoka kuri peteroli n'ibindi byambuka imipaka nabyo bikaba bitabasha kubageraho mu buryo bworoshye, kuko Israel yafunze inzira zerekeza mu ntara ya Gaza mu gihugu cya Palestine, kuko n'ubufasha kugira ngo bagereho hamwe na hamwe biragorana. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yaraye yamaganye uko kugota abaturage mu bigihe Israel ihanganye n'ibyihe bya Hamas, kuko abasivili barimo kubigenderamo, aho barashweho amasasu, barimo kwicwa n'inzara ndetse bagapfa kubera ko babuze ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo bakire. Guterres yavuze ko mu gihe abaturage bari kugwa muri iyo ntambara bamaze kurenga ibihumbi 4, umuryango w'abibumbye ukomeje kuganira n'ibihugu byombi hagamijwe guhosha amakimbirane bifitanye, bikwe nanone bikaba bigaragaza ugutsindwa nanone k'umuryango w'abibumbye, kuko umuryango w'abibumbye wakomeje kurebera ntacyo uri gukora gifatika uretse kuvuga gusa amagambo atagira ibikorwa, ari nako abaturage b'inzirakarengane bakomeje kuhasiga ubuzima, by'umwihariko hariya mu ntara ya Gaza, dore ko mu minsi ishize hari ibisasu rwose kirimbuzi byarashwe ku bitaro, abasaga 500 bahasiga ubuzima. Ibaze naho abagore, abana, abajyantege nke bari kwa muganga baje kwivuza kugira ngo babavure iminsi y'10, basanasana iminsi y'10, ariko bakaza kwisanga ahubwo ubuzima bwabo bugiye mu kaga, basize ubuzima hejuru y'ibitero byagabwe mu buryo bwo kwihorera ni leta ya Israel. Hagiye gushira ibyumweru 2 Gaza igoswe iraswaho ibisasu bya rutura, nyuma yaho ku itariki ya 7 Ukwakira uyu mwaka 2023 umutwe wa Hamas ugabye igitero cyatunguranye mu Israel cyahitanye abantu 400 i Tel Aviv, ni mu murwa mukuru wa Israel. Ariko guhera icyo gihe abamaze gupfa noneho ku ruhande rwa Gaza cyangwa se rwa Palestine bakaba bakubye inshuro n'inshuro abaguye mu cyo gitero cyagabwe kuri Israel. Guhera ku munsi w'ejo kuwa kane, amakamyo arenga 200 atwaye imfashanyo zisaga toni 3,000 yageze ku mupaka wa Israel na Gaza, mu gihe abayobozi bari kiri mu biganiro bagamije gukemura
ibibazo biri ku mupaka kugira ngo bareke izo mfashanyo zakwambuka zikeza muri Gaza muri Palestine, kubera ko kugeza ubu ngubu ibijyanye n'inzira bitoroshye kunyura muri icyo gihugu kugira ngo byerekeze hariya mu gihugu cya Palestine. Iki gikorwa rero u Rwanda rwakoze akaba ari igikorwa kigaragaza igikorwa cy'ubumuntu, kubera ko usanga ibihugu byinshi byaratereye hagati mu ryinyo bigaceceka, yewe ibyinshi bikabugamira ku ruhande rwa Israel, berekana yuko ariyo yahuye n'ibibazo, ariko bakirengagiza yuko abo muri Palestine badafite ubavugira na kirengera, kandi aribo bari mu kaga kurusha ako Israel yahuye nako. U Rwanda rero nk'igihugu cyabaye mu bihe bikomeye, bihe bishaririye bitewe n'amateka, kuba rwakora igikorwa nk'iki ngiki cy'ubugiraneza, igikorwa nk'iki ngiki cyagombye kuba kigaragaza indangagaciro z'ubumuntu. Abantu bafite ubumuntu bagombye kuba bagaragaza koko ibikorwa nk'ibi ngibi, kandi bakagaragara bakora, pana kugaragarira mu bijyanye n'amagambo, kubera yuko biruta amagambo, kuko akenshi usanga bamwe bavuga ariko gushyira mu bikorwa ibyo bavuze bikagorana. Iki rero ni igikorwa cyishimiwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nk'uko nari mbigarutseho, aho ushobora kureba ugasanga abantu rwose bishimiye iki gikorwa ko ari igikorwa cyiza cyakozwe na leta y'u Rwanda. Rwose urabona amafoto ku kibuga cy'indege yanditseho indege ya Rwandair, yanditseho Rwandair Cargo, akaba ari nyine ari indege yo itwara imizigo, ko ari Rwandair itwara abagenzi wenda n'utuzigo duke tworoheje, ariko hari na Rwandair itwara imizigo gusa nk'uko uri kubibona kuri ayo mafoto. Batanze rero ibitekerezo batandukanye, bakaba bashimye kino gikorwa, bavuga ko ari igikorwa cyiza rwose, igikorwa cy'ubumuntu, kandi n'ibindi bihugu byagombye kuba bifungura amaso bikagira icyo bikora kugira ngo intambara hagati y'igihugu cya Israel ihagarare, atari hagati ya Israel na Palestine gusa, aho ngaho ni muri Aziya ndetse no ku mugabane wa Afurika, muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Intambara rwose ubu ngubu igeze mu mahina hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC, by'umwihariko Wazalendo, akaba ari imitwe yishyize hamwe kigirwa na Repubulika Demokarasi ya Kongo binyuze ku gisirikare cya Kongo FARDC. Uwo mutwe rero Wazalendo uhuriyemo n'imitwe itandukanye, rero harimo na FDLR, harimo bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, nabo bakaba bakomeje intambara, abaturage bakomeze kubasiga ubuzima, basenyerwa, abandi batwikirwa, abandi bavanwa mu byabo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bikagaragara yuko hakagombye kugira igikorwa by'umwihariko intege nke z'umuryango w'abibumbye, umwe uriho mu nyungu za bamwe atari mu nyungu rusange, bagombye kugira icyo ukora. Imyaka nayo imaze kuba imyaka, intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine igikomeje, ariko ugasanga n'ubundi still umuryango w'abibumbye ukomeje gutsindwa. Icyo twifuza muri rusange nk'isi muri rusange ni uko amahoro yasugira agasagamba, amahoro akaba ariyo yakomeza kuranga abatuye isi, by'umwihariko Abanyafurika, ndetse akaba yanasakara hirya no hino ku isi, umuntu akamenya ko ari nkundi, aho kugira ngo imbunda, amasasu, ibitwaro kirimbuzi usanga aribyo byifashishwa, ahubwo abantu bakarushaho kunga ubumwe no gukora ibikorwa byateza imbere isi, aho kugira ngo umuntu abe arakora ibikorwa birenze ibyo inyamaswa zikora, kandi arizo byitwa ko zitagira ubwenge. Ndagushimiye cyane kubaho nije amatwi, nkwifurize rero kugira weekend nziza n'impagarike n'ubugingo. Ciao ciao, nge ni Clement Ndayisenga. Komeza ubane natwe mu makuru y'ibiganiro NCTV Rwanda tukugezaho. Niba utarakora subscribe, igeni ikindi kugira ngo ujye ubana natwe mu bambere.